mo tshokologong tsa le perema le tserema actually le tserema se le perema re tsamaela bontsi ba rona go chaisa ba bangwe ba chaisitse bangwe re tsamaela go chaisa go taba go tsana mo nakong ya traffic e nngwe mashete tse ba nyamele ne le gore ke Luigi Sejalo gore nako ya rona ntse e tsamaela ko ditopong ya no mme mokao lengwe ke bala dikgantso di buang ho gore maZimbabwe ba mo Francistown ka bus a ba rata ba hetela ga borone a ba rata bosigo bono ba ba hetile bile ba gorogile kwano re ba emetse ba kao lengwe maZimbabwe re ba emetse mme ke batla go supa kganye nngwe ke ka bohego nae a rutwe pinae sentle pinara ya ga moli e tsamaya sentle pina ya ga moli ne ke supe yana ba re tsore ka mosogo go dithopo mme ya ka loitse go ntshitswe malati a le mabedi a di holiday mme di a bodisetse bile di utwala dikgang gore o ko o ikwadisitse mo kwano kana o kwano o ikwadisitse ko mme o wa no bua gore wena o ta emela ka moso ka bo 10 o ta emela ka moso ka bo 1 wena wa go tlhopha ka letsatsi the second day la holiday he mo ka o lengwe dithopo ke di 30 a gona dithopo tsa di 31 a gona dithopo tsa di 31 go re o le mono o ra go emela ka moso wa maung mme maikelo a go go re go tlhopha ka letsatsi la bobedi la holiday ho ta bosna boikarabelo mo kaoleng re kopa gore o emelle gompieno ha go kgonega ba se tsamang bosigo e teng kopa lo emelle ba getso ga lo tsenela ko maung ko bo o khavango ko le re tlhophele Botswana Congress Party ga utwana ba kaoleng ga le ka ke a bola bata gore Botswana Congress Party ka go le tlhakurile le go jwa ke dithopo e le gore lona le emella ka le ka mosola re la go thopa ka di 31 nya ba getso ari ipaakanyeng o re wa go emela ko Francistown wa kanye wa re wa go emela ka moso after lunch gore o to gore ga maitsibwa e re tatile latela wa go thopa la di 30 a bona dithopo tsa di 31 di thopo ke di 30 mo ka o leng emela go mpielo ha re batho a go jesa UDC di thopo ko kanye ha re batho a go jesa UDC di thopo ko lobatsi ya no lona ba letang ga boroni ha re batele jesa Botswana Movement for Democracy di topo mo ga borone ha re batele ta go jesa Botswana Movement di topo ko mo Godisane East ha re batela go jesa di topo Botswana Movement for Democracy di topo ko Madinare le ko Phalape re kopa gore le itse gore di topo ke ka di 30 di holiday go ra bo di le pedi go tota sna na o topa tsatsi le latelang le ke letsatsi la gore o itapolose hela ke la o itapolose go mo gongwe e tla be le nako e leng gore maduo a tla ba santsa a tswayana gore o itumele gongwe le masika a gago ra re ke thulaganyo hela e leng gore e teng ya no ka le kopa a go se nne ope wa lona yo o tsietsegang yo a akanyang gore go ra gore dithopo ke malatsi a mabedi dithopo ke tsatsi lengwe hela la ka moso ya no mongwe le mongwe yo o tshwanetseng go thopa o tshwanetse gore ka moso a ba e tshwanetse gore ka moso a ba a thopa and then se sengwe se me re batla gore re kgabole ka sone gona ha ba getso ke gone kganya gore gona le ba kaoleng ba ileng gore ba tla ba tsile kwano go ma go Zimbabwe ba tla go thopa. I had an opportunity today to present in a meeting which was chaired by the former president of Nigeria, Mr. Goodluck Jonathan.
yo e leng gore o eteletse pele lekoko la ba lebelela dithopo la African Union ke ntse ke na le Raiso Goodluck Jonathan ke molela dio tsotlhe ke di ba boleletse gore se ka tore ka moso ha di iragala be nna o kare ke dilo tse re sa di ba bolellang. We have shared all this information and this knowledge with them gore ba itse gore dithopo tsa Botswana go ntse jang le gore ba bule matho ba ska ba tsamaya mo ba boela mo hoteleng ba eta ba ja ba etsa go ja bo ba kwala ba eta ba dithopo tsa Botswana we free, fair and credible. No, ba tshwanetse gore ba itse gore go ka nna ga diragala jang, mme ebile ha go diragala jalo rona re ka nna ra dira jang. Ba tshwanetse gore ke dilo tse e leng gore ba tshwanetse gore ha ngwe bo ba di itse. Mme la go ntse alo ba re tswelela ka go rapela maitsiboya ngano re tla gore na le speakere sa bohelo re kokotela pekere sa bohelo mo mabaleng a Ledumang mo mabaleng a Ledumang not school but Ledumang village mo toropong ya Ledumang ga o ta go Ledumang senka pone tse di teletele one hela bitso go the floodlight ga o tsena ga o yone o bo itsoro gorogile mo Ledumang ke tiragalo e ta simololang kgantele ka nako ya bone mega 2 yana tlabele motorcade yo le orta gore dikologa yana gore tle re ha re 4 gore gorogile ko Ledumang ko le gore tara ha re tsenela teng re bore ba speaker sa bohelo go tla bo go le merapelo tla bo re rapela bona le baopedi ba megaga mola ba opelang gospel ba ile gore ba tla nna teng gone go tla go rodisa thulaganyo ya rona ya merapelo kangkgolo gona ana ke go rapela mme tla re hetsa kwa re ta hetsa so that mongwe le mongwe a tsamaye ko bathoping ba gagwe ga reng ke re tseye bosigo jote mongwe le mongwe o tshwanetse gore ko bathoping ba gagwe go bona gore ba ha kae ba tsiediwa ke mankalo leme jalo so ke tshwanetse le gore mongwe le mongwe o tla ba tsileang e tare ka nako hela e rileng ya bele gore batho ba golwa ba ko bathoping ba bone bathopi ba go batho ka go diswa ka mmele gona ana dikgang tse di setseng di gorogile mo go nna ke gore ka domkra ga itse gore ya go jwa ke dithopo ba go tsaya bathopi ba rona bogolo jang ba ba ratang mabele ga batho ba ba ratang mabele ga batho ba go ba kgobokanya go lo one go ba tontela mabele ga batho ba ba tontela gore tere ka moso ha go thopiwa ba robetse ba le ko ba robetse ha o ka rwa tumela teng batho ba gore amaro o to bata mo lehelong la bone ba togetse batho bao ba robetse batho ba bata go tsoga hela tsatsi le setse le phirimile abo ba tswa ba busediwa go lapeng ba ta lemoga gore ga ba tlhopha tsatsi le latela la holiday go sa tlhole gona le thulaganyo ya mabele ga batho ba le ko yaanong ba re go ha ga ra thopa yaanong ka le kopa ba getso hitisa molaetsa mo bathong ba ga lona bao le bua le bone le ba bolelle gore domkra ga ito tswela e ba bola isa tlala hela for 5 years e be re bosigo bo le bongwe hela go tswa go ya dithopong go ba rekela majalo a heteletseng gore tere ka moso ba ska ba go thopa bo gape ba busetsa ke kopa le ba bolelleng gonana ha ba santse ba le soba yana le ba bolelle dilo tse gore ba di itse mme ba ikele thoko ebile ba itise ebile ba iphape mo dilong tse dintseng jalo go rekelwa ba go itse gote ba motho wa teng re ka mo isa ra mo tsenya gonale ha pota ka go wa re tšhentšhela wa go thopa mmala wa namune kana ba go thopa UDC kana go thopa BCP kana BPF ba ta ba rekela madomokraga ba tagisa ba thola bo ba kgophaletse mma batho ba modimo ba ta tsoga tsatsi le latelang kana ba go tsuswa ka bo 7 ba itela ebile go phataletse gone go ile bone ba le nosi hela ba le go a be le gore ga ba tswahala ba tsimola ga ba thopa ke nngwe a strategy tse ileng gore badomkraga ba di dirisa yaanong ke a le kopa batho bao ba lona bathopi ba lona bao ba ithokomeleng le bone gore ga ba dirisiwe dilo tse ileng gore di dule mo tseleng mme gompieno re tla bo re le mo thapelong bosigo jo re tla bo re le mo thapelong
e le thapelo ya bohelo mme e tla re ha re tswa ho ra bora go tswella gape mo thapelong le bosigo taba re ntse re tsweletse le thapelo le bosigo re rapela modimo ha ke ta bona mphatla teng le gone nkata ka boa gape ka ta ka tsweleditsa e nngwe go neha le phakela re tswella re ntse re le mo thapelong jalo jalo so ke dilo tse e leng gore ne ke re ke hete jalo ka tsone mo lobakenyaneng lonele mme tle re go tswenga re tsamaile ko mabaleng a le dumang ke gone ko e leng gore ke a go rolwa semmuso ke rulalwa setšhaba gone ko ka sepekere sa bohelo le bagetso a re nne le tshokologo e molemo bangwe le bangwe ba tsena mo ditseleng re le rapella pabalesego ya modimo re le rapella ketelopele ya modimo ra kopa tsamaya le go thopa maabane ke letse ke kopane le ngwana o mongwe ke a mmotsa gore a o ikwadiseditse dithopa a re ke ikwadiseditse dithopo ke ya go thopa ko Mbalambi go na le motse o bitswang yalo ko Mbalambi so o emelela ka moso a kere na ebile a ke ko monana na ebile ga ke ko ra a mo leba ngwana o bona gore ngwana o tshwanetse e le lenten mme a re ene ga ye ko ke diemo tse e le gore o kgona go pateletsa batho ba go ikwadisetsa go thopa ga o tswa gape ga go ba kopa gore ba ye go thopa boa gape nna process nngwe gape le kgwetho nngwe gape mme re ka le kopa a re tsamaye re go thopa mme modimo a lo baballe bagetso a ne le lona ka Jesu Kriste amen.